Ya malam ini kita Mau pisang makan siapa? Makan. di Makan Bos kenapa? Just Tip Oke. Kita makan ini guys. Makan telur. Halo Kita guys. lagi silaturahmi di Bos Just Tip Oke nih belakang. Kita lagi makan malam bareng. Menunya mantap nih guys. Apa adanya guys. Ketemu reuni. Iya, kompak nih guys. Ada kuning-kuning, ya ada biru-biru guys. Mantap. Mantap. Oke guys, mantap.